Ćao svima! Svakog dana koristimo internet i ne možemo zamisliti život bez njega, ali on je mnogo mračniji nego što mislite. Uglavnom, udobno se smestite pošto vam na Let's Do It kanalu predstavljamo 5 najopasnijih mjesta na internetu. Online gaming je veliki biznis i po Nelson Netview samo u SAD-u ljudi godišnje potroše 407 miliona sati u pucanju zombija, trkanju automobila i međusobnom psovanju majki, ali po češkoj sigurnosnoj kompaniji Avast čak 6,5% opasnosti sa neta upravo dolazi iz ovakvih sajtova, jer se non stop pojavljuju skamovi i virusi koji mogu naškoditi kompjuteru. U zadnjih nekoliko godina popularnost ovih sajtova je sve veća. Činjenica je da čak 15% korisnika interneta svakodnevno ulazi na torrent kako bi nelegalno skidali pesme, filmove i programe, čime direktno mogu biti tuženi, ali to nije najveći problem, već virusi koji vam kradu podatke kada skinete nešto, te samim tim rizikujete svoju sigurnost i šanse da ostanete bez nečeg značajnog su velike. U današnje vrijeme sve je teže otići kod doktora u trenutku kada vam odgovara, te se samim tim ljudi sve više služe savjetima sa neta, ne shvatajući da mogu ugroziti svoje zdravlje. Imalo je dosta slučajeva kada su neke osobe umrle zbog korištenja ovih informacija. Sa više od 2 biliona prijava mjesečno, Facebook je postao sajt koji se ne može pretražiti u celosti i sačuvati od skamova. Dodajmo i to da se sve više prodaju vaši podaci i podaci drugih osoba, te zbog toga niko ne može imati privatnost. Ono što je definitivno najgore jesu live-ovi u kojima ćete vidjeti svašta, a Facebook to uopšte neće blokirati, nebitno da li ste punoletni ili ne. Ovo je najdublja tačka Deep Weba i ovdje možete vidjeti gotovo sve, čak 99% informacija sa Dark Weba se ne mogu naći na običnim pretraživačima poput Googlea, a te informacije uključuju podatke o naručivanju droge, oružja ili čak ubistava. Također možete naići na užasne streamove gdje se ubijaju nedužni ljudi ili pušta dečija pornografija. Ekipo, da li vam se svidao video? Ja se nadam da jeste jer sam se zaista dosta pomučio oko edita, te bih vas zbog toga zamolio da obavezno lajkujete ovaj klip i subujete se na kanal. I da, znam da će zvučati nemoguće, ali hajdemo pokušati skupiti 5000 lajkova.